SOP di jia tawar ke klem Malong Amri Chinthong Press Club abi tunga tumpen kahumri dam PGR la pen VGR puthak choche jun je pen kachisong tawar kasemar ponalong sen gravel ke thok inghan arlong ake the saide Lakhakre Troxy Soching Thenta constituency ke parlo Rongagora Ahavaralong non ke klem ponbom SOP dia tawar Rongagora Tinia Lipen dom ruimen kathar an kilometer kep atawar contractor Monos Parik pesi klem ponlo Lasolong sen gravel ke thok mimi det ajok rada tumaning kang samse thek ponlong tawar aphong le nangkele verji kali labangso tawar same local MSC kachirong pipi alang li Rongagora arada tumkedam ke bang kisung thek ponlong si tawar nang pipon lo bonta Lasolong ale chu endun pen akeheno sen gravel thogrong pulote ko pulo mesen pen tawar chehlad longpo lasila pusona sai ke claim atumaphan authority mate karbyang long autonomous council hin pen langchari dun se ingsai ponangji pusera tumpen ningji pon rinti langkhang pen komol kathar nang ke pal ya birta Malong news SOP di jia tawar ke klem Malong Amri Chinthong Press Club abi tunga tumpen kahumri dam Nijang Karibyanglong Amri constituency ke parlo NU road 9 miles pen Rongjang Phongka cheleng 32.63 kilometers 5.5 metals 2 code la pen black topping 2 code atawar kasemar jia phan Karibyanglong autonomous council CEM Dr Tuliram Ronghang la pen local EM Dominic Ofing Maslaya hin pen kedam tang chitini phai krip clear ni long e sompon lu la son thot si asai sitame pangcheng pon lu la so di malong pherangke bi tunga tum sitame kahumri dam padapon la pen la puson amri ara da phan mesen atawar ke wan pipon Thegapot Rada hin pen Assam CM Dr Himanta Biswa Sharma Karibyanglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang la pen local EM Dominic Ofing Maslaya phanstame kachuru pajirpon lason thotsi pini pherangke atum kahumri damalong sitame local EM Dominic Ofing Maslaya chetong runse quality compromise awi pin pen chiklojon kritrok angbong labang so tawar kasemar patang pon puputa ningje pon wathat lang soben khorsing teronang ke palia birta Malong news এতিয়া কাম চলাই আছে বাৰিষা আগে আগে সেইখিনি পৰ্যন্ত ৰাস্তাটো মাটি কাটা ছাইড প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা ক্লিয়াৰ হৈ যাব বুলি আশা কৰিছোঁ কাৰণ কিন্তু এতিয়া ইয়াত কাম চলি আছে ঠিকেই চলি আছে আৰু মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ সকলো ৰাইজক West Karibyanglong ke Chingsi Cricket Championship ke pathu angdung kitipon Boithalangso Sport Association atumpen chipatir pi ponsi ke Chingsi Cricket Championship wathalangso Higher Secondary School pathu aklamalong ke damtang phaikuni ni phaikri hini pen pangcheng ponsi ni phai thomkep angdung kiti pathu pon bangso angdung kiti ke pathu pon along Lightning Club dongkamukam la pen Hawaipur Sport Association atumang bongsi pathu pon do sonse Hawaipur Sport Association atum ke pathu ke mesena jok wicket pli pen chipa hai pon bangso long aluhia man pen Prabhat Chandra Taro EM Karibyanglong Autonomous Council Sanjay Crow West Karibyanglong Sport Association Secretary Mark Ingti Secretary West Karibyanglong Sport Association Cricket Association Pen Chenglok kethege dinga tum chetong dun rinti se mesen pen pachun pon wathat lang soben khorsing teronang ke palia birta Malong news Us BSA to start this tournament. So it is a big success as of now. We hope to have more tournaments like this every year. So this is the first. There will be many more, and we'll organize it more better with a bigger prize money and more teams. How many teams have participated? In this leather ball, only 17. PGR la pen VGR puthak choche jun je pen kachisong Matijong ni phai isiar ni sarupothar MSC constituency angkang sangti hidia hithialong chirok tokarat mate prekjama song pen songja puatum ninie phan choche junje kache song pon soncha lang le tum pen ke jong pon ateng prap jin pen PGR la pen VGR long le long eviction mate katharlia sai klem pon serak nangji jong se lang le tum ke hang ateng Karibyanglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang la pen team Karibyanglong atum pachun chili pute puthot ke bang jilang ke air set prong set vi phik pen tame chesong nang kokji pusiklar dak pen pherang ke thengnu ningje pon hanjang lang super Egyptian rong pinang ke palia birta Malong news I
chia thêm nó lòng của tiếp theo thì nó cũng chỉ xong là thành tộc là đây mà dat sanksi di long ni mia farman dat student demonstration mere tot pong pen ka song mai padu pondo sina bangso ka song amai ke pak ka BGR along long pen around pen ke to suri ke plek kai ke ke teman ale nai ko khala so ka song ka so ang kun sino ponda ban bongo ang thun ke banang ko ka ke lage ji ka thang achiklo hala bang so ni ka check BGR along the long pen ke ni ko hala so lam check ini yang yanta lo long tok wok chot sita hala bang so BGR along the long ke Pini jo ko sita grab kela la pen hadak biha be par claim atum phanda ka thali puta thelong le na sai ka ti kon kon lo puta thelong le na eviction ke claim ji phan ang ring asim sab ma se thang ka theng le pen na sinon handa ka thelong ma parlin no eviction ke claim bang atelam no council pen hala dak BGR along le po hala so tar pang thek na so banner ka tar dam hala so banner ma si bang tin tin masih ada keseman bang parlin Karbiang Long Autonomous Council pen si eviction ke claim dam ning ka thali dam ning ada keseman bang ke hala aron ri pen ke do tum si council pen ki ida manu jok se bang pa krep rong lo bang si eviction ban ang claim su rong hala som si jeman tu der asi mo ben tipu bom lo le tum ta council ta cari ya tum ta alang itu methang aman apeng self respect anta selang le dat Karbila mera mai ni hang don suri longria mei pening kan esega me pi ke paman pon matijong ni phai isiar ni Karbila mera mai ni hang don suri longria me atum pen chipatir pi ponsi hanjang langso me thanga sai hemalong ningkan esega me pi ke paman pon sonsi me chari pon tu seswar terang aluhi pachini pon sampri kimi phangchu bangso ami along alhi sar po aman pen bidisar Karbila mera mai ni hang don suri longria mei mati em surjorong phar Karbila mera mai kongchun banglila dhorteron Karbila mera mai bidisar barim ti Karbila mera mai rap kongchun bang on teron pen chenglok man pen ke doke theke dinga tum chetong dun renti mielong ni pialam ni chinghon chenam pu athepi NC lamet lam chong pangchoji phan ka chetong dun arada tum pen chethan chimum pon isi kheyang thek polote bindeng sumpo jutang jubat lun temo det khali lamet lam chong tai si kheyang thek lasi lamet lam chong ka pangchota akinang sot la pen apor chipidun pen cherap chetumati ardi ki pidun akinang sot puta chethan pon hanjang lang super Egyptian rong pinang ke pal ya Abirta Malong News. Nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman Abirta.